abantu bajyanga umwana wabo Jeremiah ayijuka akazarwa n'uburwire ubu baherekere omwirwaro rya Uganda Heart Institute omurembo Kampala bashemeze icweka kimwe cy'omutima etsigere babajyanga baze India kandi okunibenda million nkaga sente za Uganda. Ndabona abashaho bakora diagnostic case first surgery bajyana mu surgery ya kabiri bakujibasa batsindika India. Shababu kutureba kandi n'abatira ubuyandi kugeza no kuba tusinkira heru kuna biyamba bugumwana amagara kuranga bwabo munjaba mu nyama bazugwemo we na hari no mu kitesa cyo kwayemerere abanyadini buryo mwe na we obo imezera ko basa mu mugona Bueno, wena hari nimbatebe muranga banyika. Abo mbere y'umwana kugumana hinduka kuba kubi ishe obirari umushomesa wa primary ashizere mukurugayo yaza omukujanja umwana we yahino n'umurimo yazo mugwa boda bitu bikiremere. Umwana tukabasa kumurekeranya nawe inka ucuba wayiko mu karaso ryara abantu handika bakuterese ngo mwana yabakuru. Yirukanga mu irukangiro mu rwara. Umuntu mu Rwandemwa abwembera zo mwana so nargayo konke shaheji turiyo mu mberandi nemberezi tukubaho n'abantu abo kutwataraho ubwiro bwinji ntumara mu irwaro nabajyango myaka 3 buri mesi habere umwana nibamutwara mu cyoma cy'umwe na jet oxygen HGN bashashura M12 kinana ushanga ko mucyara yana arwara munonga ayinenda kimayisa ngukijya cya affecting aho na n'umwana uwakubana ndakwatiraho ekeji nabasa kubakira semo note mushanje 3 ashatu n'ishatu kinane 2 note 9 nari note mushanje 5 mwenda ana ni 5 note 5 nshanje n'ishatu ezi ziri mu mazina ga Julius ndiyaye bwanta.